Kublai phibaro akane ke video kwamta ngan pentip syafi yaki khobor lacam bala penmi deka ai TBP Indo Tibetan Border Police Force Rajar Arpsau kala penmi hado sans pa arpandu teligi pos nakamata ki sub inspector head constable bat constable baca kini kipus bapila ban apply kan day yaki kerdan pule class 10 baphiyo ban apply Dela dapat kuat bantip company kebaya day bat kini kipus dia sampai jaga nika video hadu banakut kenang bapin sutu company siapang kini kipus deka last date ban submit yaki application kin pedang hadu kakar sau tarik panai bakat rajar arpsau dementa ngin dia page no yaki pus kapus banikong kadai sub inspector telo communication number of pus hadu kanai artili kipus nak mata kishenrang new pratili kipus UR Lai puoi teliki pus, SC kat ar teliki pus, ST kendo teliki pus, OBC ar puoi teliki pus, IWS pra teliki pus. Naka petaki kentei kasau teliki pus, UR ndreu, SC ar teli, ST iway, OBC sau teli, IWS iway. Ka age limit kadai hadu arpau hadu arp sansdem bat kandon ru ka age relaxation na kabanta ki ST kategori. Nang tak salary kedai lai fanajar sauspa hadu silak ke arajar sauspa nang tak essential qualification part bachelor degree haka sayan haka fisik chemistry bat mathematic lane information technology lane computer science electronic bat communication lane electronic bat instrumentation kano ka university lane institution badla da phimdon yakini ki qualification ru pidai bandon yaka bachelor haka computer application haka no ka university lane institution lane BE haka electronic bat communication lane instrumentation lane computer science lane electrical lane information technology haka no ka university lane institution lane associate member of institution haka electronic bat communication lane instrumentation lane computer science lane electrical lane information technology engineers haka no ka university lane ka institution kapus baar head constable telecommunication number of post lais pa praplai teliki post nakam takishen rang lais pa arpsan teliki post UR cispa arpulai teliki post SC sanpo teliki post ST arpano teliki post OBC kanai pau IWS lai teliki post nakamata kiken tai pat sanpo pra teliki post UR arpa teliki post SC kanai teliki post ST san teliki post OBC kandu teliki post IWS ndu teliki post kasnem kadai kat praha du arp sansnem bat kandon ru ka age relaxation nang taka salary kadai arp sanajar sanspa hadu prapuejar cispa ka essential qualification pat pidai mempendai beka kastep haka fisik chemistry bat mathematics bat fidai ruban yo sop pusan persen mak habaro ki subjek haka no ka bot lane university lane 10 pass haka no ka bot bat fidai ruban don ka industrial training institute certificate haka electronic lane electrical lane komputer haka no ka institute lane kelas 10 haka no ka bot haka sayan PCM bat nem diploma haka electronic lane communication lane instrumentation lane komputer sayan lane information technology lane electrical haka no ka institute kapus balai constable telecommunication number of post san foi teliki post nakam takishen rang sau teliki post UR kat kanai teliki post SC new teliki post ST ar teliki post OBC kadoi teliki post IWS san teliki post nakam taki kentei new teliki post UR lai teli SC iway ST umdon OBC iway IWS new kasnem nakam taki teliki post kadai kat pra hadu ar place 6
Bat kandon ru ka relaxation nang taka jingseu kadai arpu hajar nyuspa hadu untuk kendai hajar sispa. Nang taka essential qualification pide mempendep ya ka kelas 10 hakano kabut papi pule. Lane baar diploma or certificate course from an industrial training institute or any other recognized institution. Teka haid na kamta ki ST candidate kadai sispa andre puar ponsan CM. Tekum na bapen apply ya ki post ki candidate ki bakwa ban apply ya ki post ki ha ban apply online haka website jong ke ITBP hadu ka khasa terek disembar arhajar arpsau dengan sabu hapu ka description below ya ka website. Tena kamta ki ST candidate dan kamban seu hendai tang ya ki weki kategori ki haban seu. Tetang kini kicing pentep hakabedai bat kine kebelah sibon ngin saya kendupat.